Yami banua Yesu baba musodede wawai maafifu ya ahom shalom. Kalau kita sudah bakangiran mau bahasa dede bahkan al YouTube yang kami bahasa Nias. Fatwa kita bahas normal babalangi ira amaina dan tahono dede mengada ita. Soalnya aga Yesu Kristo letebula da uga wayo uga soka faurima ade. Babasi mana ina tersuaya mereka mengalulu bawa ngada sawagele bazi noge efahomu eroro ke bauri. Basi tobalita da mau soda de babakhe bazi larate dama angir nusi da romalima behe mababele behe mada de satua fa boto mada dema hadiah ia situ bali ohin tedeu bada romalima bani faumera. Yesu mengada aga. Iya. Irama ina batalifusa ni omasi taromali ni basoda ane bazi notefaane babuku angiren wasya natabaso ya muri bazura Galatia faza sara ngawa irugi zifeledua basya ane ngiren sida batabaso ia bangawa sifelezana imane taromali lobalangi balu bini akhmi ia ami ira talifusa baduria so sudada ande ni obah batenga dari niha. Situ bali tuho ya da sama tuhu Kristo. Ira ama ina batalifusa nya masia badai so ayai da Kristo. No wala ba ahade desa natikau ni ita to bali sama tuhu Kristo. Hewai afeh babu auri fagaya iya. Si falu kaya kita malalaba aurida atau zanotei sama dulu Kristo atau zanotei enoni iya bahiza amwata mamwa seruma ira ama ina mano areu moroi bazomasi lobalai faulo andra sinenge Yesu ifarok de banwa Galatia ada ina labali zitobali dane bafangaro wabatira turia som de ade bazino yo bakal garafau bazino ifahal ba ibe kharawa abu to badede faulo ade bagina to dari ama ina waya mana zito bali famahal bapa mailumu era dede zamati sokera famahal sifabe pamino mana ira ama ina batalifus alwa gei fangau ha babetaro baba asinenge faulo ado dal sabor bate fauhe zura ado Galatia i abe behede nia faulo bang mau turia ni obaka abu khemi sino mi romo batenga moribani hadao wano moroi khloba lagi dae so musuh dede da ila ama ina he babu amuaka he iya ke baba mahal baba mahag baba maduhu Kristo si duhu i aurifag faulo faboite ailasi dei no walanya basa maduhu supaya ada bafaluha wa aila banua Galatia nolatan rafu halew bafaria wasa siseki siotarai faulo faomasi soroidede batana beuniana banogei torei badedera ira ama ina imane makamai dolah heda amua tani faiti buah-buah ni tengeni babolo somasi lobalani ia dulu mengajarita sawagele daromali tua Yesu kefahad aga soaya enatola bater lalaba mati miyakiri so ade bazatule bazifaudu bazomasi tahu hadiah ia zalwa hama enage iter buama tera menodra aga ade enonime banuama samati heu sawagele badilo balai ma Yesus Kristo mangada aga yadu. Iramay na matalifusa
Narotaro madaromali ande bay oleh like, subscribe, bata faema kada talifusa da abo pamanuan ya keriso fefu. Ya iroro kami lo malangi. Ya ahom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.